Kuasamu sungguh hebat, kasihmu setiap saat engkau menjagaku, sungguh ku rasakan kasihmu. Kaya sanong tatuong, madati din sanan. Miundo dorong di video di tehnu gi, pengkurabay no. Sanong pengka nako, yelo po kasari ko, yelo. Aya, siya udah kayo to alumisat piramutan, akan to alumisit piramutan dah hititiwo. Nga, tapo pensa saliwan na dati kinenan diati. Ino pa kaya nun kasari ko di nga, ilo pod dusak-usak ko kikiro. Tinapadam, pay labus-labus na tit. Ikaya nandat ihitinad sa samok nga. Ay, kanto asanong kapi o piramutan iti. Nga YouTube, paingka kanta YouTube tua osading. Ilon pagyaho di page Dusun Minister Hilo nga mamaguna di apps nga osading kapiyo. Ano po agaras kapiyo lain nga mingkarasait numati. Obuli kan tended. Mamakay ako di Facebook ko basan lah live biasa mamakay apps nga napakadagi ahit po yung mahal-mahal na apps sila nga tunih nga ologod iri no karango nga ito kod hilad karango karitik nga karango manok atarang-tarang badabo kabo ano pa na kapiyo man takon na guna live biasa lah okay basan pakagulat apps sila nga ilo page Dusun Ministry nga induah daw ya kasimbanit turas daw di kapag gulo na pa nga iti di dan TV tiga harit warna iwatik kabuluntung nga man na po ponda lihad it medit ituras ko kumado nga hirinad misim mikodi misait-sait talangon kagulat kituras nga sumait kago nga pololoswon popalak kalalasu popalakom sumunong sanong nagi jadi alan sandat sumunong gila kaya atak pakatilang busam kano misis atak ka disong sambayang kinarahingan isong kerja surga kung sikaw dat tatuang dabay no tukano dia hay do kapag yamong kago maya nakay sisaan iti may ni hay uhupay maya dat piramutan de ulmis gisambot santab na padit ay bulayan dahay nga orikot ay land dahay nunutamodon iti panambarasan. Tinasambayang dahay so ran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan to kanu to kago kapag yan pa ito kumay no? May putut-putut pa kago gi. Matunudan. On soton no po di. On soton no po di. Ano tunudan gi. Elder Fred. Nga alan sana. Momoris city dito nung iri. Kanta kagut kakuhaan did akapyo. Alumisa piramutan. Jadi siya udah kayo tu tolu tadaw takod anak kapag yampay. Nga kalalangad lagi boh hitir di montoran san mo gi nga
milah na padam ada katali buat talu tadaw lah. Oke, bayno na po hom tulo na po panambarasan dati nga pamurintod di Sonong. Ay komoyan kudot haron na po hit ay ngayon dati ihumo modern dati sayrad aruban bah iyo kayo na kay landa ka pengkura di kaputusan tokot di bah may do kayo kadit kombalutan iyo kayo na mamurintod ka jadi man to kana po di borosad ila na po pilihan nilo nga iso o pamurintadan iya ti mamurintod ia magano kaputusan dan nunuh hingga ralan tanu donu. Jadi keputusan pilihan di Sonong manto ka borosad pemurintod di Sonong. Aiso na panasalan tu iya no minamurintod iya no minagano keputusan iti diamanku ka kamo no pohom iya no minagano keputusan dahiri iya no hot minamusarod nayay no minamusarom irene kamondat minamurintod mamurintod di lain na bayno madusadu aya umbal kod moy suangat YouTube o suaw channel yadit aiso padahat bahitan dia la ilat YouTube lah yadit alumisikan tahat piramutan na YouTube iti umbal may suangat YouTube at tuang kumain ha. Oke, jadi pemurintod di Sonong. Ayat na pad-anuan dati nga anaruh no matitit pelajaran iti isuang dat Yosua 2:4. Pengiwaguhan dat batos di Sikem. Panimunga di Yosua dat insana ni tinarud Israel lahila Sikem. Numan di siya lahawa itong eldah ngay Israel iwayon ngay hakim inagiit mamuruan dat pasukan daw tumaguang diolo. Iyon ang padingat tinumaguang itaguangan na kinarahingan. Ano po di Yosua kumad insana na tinarudi nga iya tinumati boros kinarahingan kumada kayo antakanda sinumo borong tokod di bawang Efrat hirinod kinondorongan dit ko kihan ko duan dati Tera tapak di Abraham tapak di Nahor iyalo na padi nga sumambayang kumakin orahingan da suway nga minagano ako di Abraham tapak nudi mantad da soborong bawang Efrat hinggad minanuhu isiyo may panawd insana na tanak dahiti Kanaan momon sayo kudiad o gumu o katurunan no patahakon di Isak kumadaw kumadi Isak pinatahaku Yakub Esau kumadi Esau pinatahaku itit nuluhan da Sir o silid kinasongan wan daw hinggad Yakub na po miyang di tanganak daw nga minay hilam Mesir. Aya, pakasari sa nang aswaw nugredi page DM nga harapon na kalaso-laso papalaki lang sumonang idatino. Iho pinapari ka tako di Musa iharun dami na mo pala Mesir miagal dinuman ko paburo ipagilitan diolo may kunado kau igitay di sinumuliwan
Saira na po nigitan ko dat ay may kokihan sumaliwan matadang Mesir yako na po nga nakarikot tahila rahat ina pa itulo no Mesir nga minamagusa di kokihan ko aduan da ko miyampaid karita nagi tulundet ongki kuda dahilat hilad rahat tabaraw ayat katuro man tadi di iyalo na po di nga momolohaw kuma kinarahingan pinapahara di kinarahingan katuwangon ipagilitan ako ha Mesir ang pinarikot na gisiya waig darahat muntak dielo gisambat iyala na padingan na likupan. Ang matanu sendiri nga nakakito nunoy pinaburo kinarahingan kuma Mesir. Katalib na pa diri nga linaid dako dihilap padang gurun iho na po nga minangigit dako minay pamagunan da Amori it paingundarang hilad panangi sabarang gat baang Yordan sayra na padidat ay sinangod sumap do kayo iyala na po nga pinatahak ko kinarahingan ilongan do kayo gisambat kaano kaw dat mirikaw dahil kinananidi hinggad iyala na padi nga numan ko punso itagwangan do kayo ayat kasiyam antakan na padi Ibalak bin Zippor Raja Moab to kumining kakatet ay sumangod sumapatulon Israel. Sino di siya minamalahoy Biliam bin Bior dot moy pumupol da kayo nga iyohan na pom ako minakinawa Biliam gisamba isiya na pohom minamarakat da kayo. Paingka ako nagipapaydo da kod ilongan dielo. Sa iran pa no kasabarang kosong bawang nga Yordan nakarikat hila Jericho minang kisangod da sinumap di itulun-tulun da tilok kota Jericho tulun Amori tulun Fairis tulun Kanaan tulun Het tulun Girgasi tulun Hewi tulun Yebus nga yala na padim pinatahak na ikun ilongan da kayo iha na padi nga pinapaydo ako did tabuhan di lang kamanda tabuhan nila oy minanagulo da kayo nagiitang tayam-tayam nga naugadan mantad itagwangan da kayo miagal di ko dua raja tulun Amoridi nga atapot kapiyad okon ko mantad dat gayang nagi okon ko mantad dat ay panak no paingka no pinatahak kumada ko ay sana no kayo nun ako na pa nga nano da kayo okon ko numanda ko pinsusay ilo kota-kota dat amo da kayo numan paingka kato nga iya kayo na di paingundorong hirikay na nidi paingka ni kadaw kabun-kabun da anggur zaitun iyo okon ko iyo ko minananom iyo kayo ngay nakano dit kahaharanda hiri mantadi di podosih kau no kumakinarahingan sambayang no kumadisyo miyampait ayay o ginawo kasatiaon poin sa duwa na dako kinarahingan dat kumadisyo iko kihan ko duan isinambayangan dielo dihilap pa ng isabarang bawang Efrat hilam Mesir sambayang ko na kumakinarahingan ilo na matiot ay ucapan khotbah Diosua kumadi tulun-tulun da Israel. Nuno kadi siya kinalimpupuson. Ayat kapadam 5. Nga sakira na po sarahan da kayud osonong sumambayang kumakinarahingan pamurintod ka unat tadaw do bayno isay nang kuot tanudan da kayo kinarahingan di kumadaw iko kihan ko duan da ko sumambayang hilapanangid sa borong bawang Efrat tay ko kinarahingan da tulun Amori hinggad inapay kinayanon dilo nga iyonon da kayo dondo nga iyoho na pom
pempulihot paganakanku. Ia hay na pom sumambayang kumakinorohingan. Ilo na batos di Yosua kumadi tulun-tulun daw. O kita dati dahiti dot itinohot wokon dit ailan datid ayat di ointutunan do isuang kitab. Kita nagi dati dot nakoindalan dot mantadok kaposian di Yosua, kaposian di sian kinalimpupusan. May naposiya susuyo mantadi kasalimpunan munta katulun Israel isay kinarahingan da sambahon diolo nunuhi pinaburu diolo munta kinarahingan pinapaingat nagi kadaw siya insan po kadaw kumadi tulun da Israel. Mayadad iolo na padinga ada semua nga isuanggat kaisisan tay ko pagiomungan dat sumambad di kinarahingan dat okon kay kinarahingan da tanudon da tulun da Israel da pentapot. Magaduh day siya dat moid ina pay tulun-tulun da Israel nga kada da kasuanggat tingkawa, kada kasuanggat lawa nuno pakago gaba kada kasuang nga komon dat sungul tay ko gado kasip ilo na dahit pagangatan di Yosua med ada kaunsuh ako nga suang itulon Israel isuanggot ay pananudan da sumambak kinarahingan da suway. Tu ay lang di Yosua dat nununan ko kaburuan sa ira dat ina pay tulon-tulon da Israel nga tumilambos sila tumanud da kinarahingan da suway ko ikinarahingan da pentapot. Ino po dit pananud da kinarahingan nga iolo kadaw nga harohi at balas binti diolo batos diolo kumadi Yosua. Gis moydad ino po iolo itanganak diolo nga potilamusdad satia kasari. Nga aylan datid sayra na pod Yosua minidupogun ano di kanum miampay diolo anak kanod papatilambus papakitad pangitanan isuang kasatiaan na pempasih ina po di tulun-tulun dat Israel nga no lihuan di diolo ibatos diolo minanong kiad da kinarahingan. Asaru to kay motid iyot ti kadaw kada borosok dat imolohing dati iyati pia sendiri iyo pia mangko asaro kuna dit cairan na po monorimo takod kinarahingan Yesus Kristus at gampamasi dati ngahirinan do kataguang taketika mondat baptisan janji baptisan na baptis toko nakabalajar kitab pinapatilambus kago balajar nga ilo no dagyan pagangatan nilo moid ato kada katangkid isuang dat ay tumanud daralan dat dam pamagunan nga asa nawayaan tu gumu imatiot anggota jemaat datid kotongkihan antakan na pembaptisan asapo haro hopod tulun dua na hopod tulun talu na hopod tulun nga sayrad ay taon mamiraw po isuang patalo na hopod sukurnad haro po tang hopod do korikot na may sambayang haro imang ko'y talo na hopod hano hom ay haro po tang iso ongo duo olu pingkuro madiri nga
o kito datid tokoy insalawon kopio mantad po di zaman Israel Yosua sendiri noritan dahitid sayra na pod isiya na po kami ni dupogon na podihit tulun-tulun Israel nga o gumo nagiit no katangkiad ka daw iswang katumbayaan anilanom no lihuan di lo di o tinomod daming kalilihu iyati ita kano batit timpo bayno mo iyati ka daw nga nangabaptisto ko nongok harima kuit bersaksi ngai toko diri taguangan no kagumuan no paingka kutid di gulu pohom paingka kun no kotarimod kinorahingan syukur bayno tu nabaptis ka nga pira-pira linaid miagal di no lihuan di pason na lihuan mi kesaksian ibatos nun uma kinorahingan kada toko may lihuay kada dati may umang-umang ay batos dati isuang dot ay kuasa pamitanan kumatulon da suway lobi pondo di tanganak dati miloh toko dot manahakot ay pangunsub kuma di tanganak dati paingkuro na po asaru po tayo ko manahakot pangunsuban nga sakira na po ina po hit mandati paintalango idi nga ako piontok ki boros-boros dati ina pa isusunod dati di nga o kono ka adilo pa kinangohon nga miloh nagid mangunsub diolo dot mamili monongkian da kinarahingan ay mo ti kabagal na kutbah na tomon suway ko harohi tamodon dati dot popoburu idi man dati polombuso iya di bori nga iri na gid intangan to kay matidit o kono po kay anggota gereja ino pa ikakito ko piyo nga ikaruhang toko itanganak ino pa anggota gereja jarang-jarang pokok kita dati nga ino pa ikakito kasarim karuhang no tanganak no sekira na pod mangilah tokod hibat ti ko point topot ti khotbah di saulon nga intan no hom paingkukurot respon paingkukuro tindak balas si karuhang itanganak kisyo sekira na pod iya di mikayaw ka kitanan di karuhang itanganak kamono po nga ay ako ni ka iya di kaboboyuhon di pangkhotbah di no iho lah iya di doh kakitanan nga sakira na pod ikaruhang itanganak nga popakitad rasa hormat kumadiman pokotbaho kamono po nga paintapot monopot kanan iswanget nunoy kaboborosan atumbayaan ako dot ay nakuroh tu ngobulih tamo di khotbah dati nga ina pa'y tanganak to kam yadit ay makinangaw kapi ako ay paintunod kapiyo nga isay na ko boros no na to mandiri itaguangan na kagumuhan ay lanam ako kurad iwalay iyadi pa to kaamo sakir na pa diadim syukur no to ato ka insalawon dot ay itih kadaw rogon nga mo na to sige mamarato bobos pada dimolahing mikaruhang nga ino pa'y tanganak nga mamili iralandet pa'y tangkid nga moy da ay sa panasalan dati nunoy polambusan dati iri na dahit panatasan dati papaindalan to agayo motiot ikamoyan dahitid agayo ha pangaru montakit keluarga itanganak dati gisambot
Atau kono popendalanon no menuhin mandati polombuso nga osilid iso o karatan dielo isay no kailod yelo no pa nga mamurintod dot mamanawd iralan do tangkid korohyan do kinorohingan. Kalimpupuson manikid do patulun nga kopiontok ki pilihan-pilihan dati sendiri. Kamuan po nga iyati na po sebagai molohing monotos to kay papatudok ko kumad tanganak dati kuma keluarga toko nga kaduhong kad ayelo makinongaw tumanud dit ay panantudukan toko kana po dihitihom kalimpupuson na po nga ainsanan na patulun nga bertanggung jawab dan nunuhit disiad pinamurintadan. Ato kayo milang mamusos kasari latanganak. Ato kayo milang manapot kasari. Ato kayo milang mamalapos kasari dila manapo. Ay milo. Pero taon datanak nun ikinalimpupusan nun minanapot. Bobos ang haroy kanton na kapya kari kata tingkatan 3 lah. I orongit-rongit. Nga kaubasan na wow sikularanda nan asapan natin manapot. Kari kata po sikula manangaom. Yudit tako na owyuhan. Owyuhan pa kanto nga ano di kagusa. Ilo na di dat paingkurah takapyad mamisunod manahak kakapagalan kumadelo nga ikalimpupuson maniki dapat tulun ikaruhang tanganak dati kadaw nga yelo na po mamurintod di ralandet hingga hawayaan delo yelo ang mamurintod nga sakira na pod ato ko man pakiton noot ay pangintangan dit pointopot itagwangan na kinarahingan o duyad dit ino pa'y pamurintad diolod monta karalan kaposiyon nga lobi kagayo ho kakitanan da aratu te katumano diralandet kapiyan takot korohyan da kinarahingan sedangkan da monotos takapya papakito da paing kukuro hiralan da paing topot tatumano da kinarahingan nga haray suman sala ilo tanganak dawlu nagindad toko papakitod paing kukuro ho panunudan di paing topot kumakin orahingan. Mano pa dihit ani bailo nga sedangkan dat bobos to kapya manahakot nasihat kumatanganak. Suman salay kasari. Nga okono kon madadid anuman nuay nasihat. O diadit awal-awal o sapung pohom suman sala no kaposiyon dilo. May to kono patahako kaposiyon dati keluarga dati kumakin orahingan kaposiyon di poin topot maya da panguhupan da kinarahingan sumambayang montok kotanganak dati milo na pom kapagiampay to kadilo monikid tadaw patumboyo onto kayolo kumakin orahingan miampay dat kalansanan da ikalimpupuson na polisi da kinarahingan nga kabagal dam muntok diolo paingkuro hinapurimanan dati. Nga haroy ya piswayan itit karalano dati timpu bayno. Dati na po timpu inasusudi 80-an. Milaw po borosan 90-an lah. Nga no kopiagal kopiatit koposiyon itit tanganak ko itit 2000-an. Tok yati no pohom kawaya po nga dit sekira pomomoinan nga nuridih umban solipar kano
Mila sitik nungay gay main gata idi jerpain nungay main gata idi bo nu ihara na nga it main guli iya dihi dati nawayaan nga iti na patimpo bay na hom ay misuway ilat handphone nga touchscreen nga itimpo bay na ay say dati tiyo didilain komo na po nga iti piyahot pananudan dati kumakinorohingan nga miyagalid dit haro no dadi kapiyo kaporluan dat ay poin somok kapiyo kumakinorohingan kadagi sombo itinapot kinamogoton na pamagunan nga manumpalid dan latanganak dati nga iti no mati kapiyot isoot o kitoh tokod isoot ay panangod di rogon na bubosot minangol uy bubosot ay kanud mamagayat lobi po latanganak dati dating pubay no o 0 point pamagya pa mo jorpain kagyan di tanganak di lain 0 point pamagya ngaran kapiyad di jorpain jorpain kang kuda ndam iri ni pamungaran di iyahay lah nga 0 point pamagya rin monopot kapiyag oke jadi ino pa di igitan dati dat tatuang bay no iti ayat ay pinatuduk pinakitoh kumadati nga nanuan tokod pemurintadan iswang ga Yosua do no hapadam 4 ayat kelimo hapadam 5 nga sakira na pod osoro dokod osonong go sumambayang kumakinorohingan pemurintad ko no tadaw do bayno kumad isay sambayangan do kayo kinorohingan di kokihan ko duan do kayo di laid tay ko kinorohingan nila sampagunan nga iyoho na poim pulih paganakan ko iyahay na pohom sumambayang kumakinorohingan o kito dadi dihitid haro jaminan dati sebagai molohing dot ay kepengunsuban pagangatan dati kumalatanganak iyolo miloh na pod iyolo obor sa molohing komon na po nga ohuyod do po tanganak dad tumanod iyoho na po iyo di nadahot iman-imanan ko o kano po ka montok tanganak montok ko gereja tay ko sebagai sangulo na mositar montok nagid anggota gereja nga ato kay agat apang kalimati it otopot ko piyo bo miagal ko ikapagalan to ko lah ay maabulit tumugod kapagalan dati miagal ka hari Sabat bah sadia kau kato ko sadia kau may taka sambayang mamisunod di tanganak piro no muringat mamisunod kad insan ay say muringat mo boros kon kumain 2 ay so muringat kumain 3 pamharo nagiit mamirod-mirod nagi iri nando kakuaan dat mamanaw kono nga hapo mamanaw itanganak napadagay korohyan dati nga ba ongay ko na paganuano mamanaw to koy may sambayang nga to kung insan nadagay tanganak kot mogiyahaw pod sumodia do may sambayang nga iri ni kumon ko ay susah mo ti oy ilan no po borosat kami akan iyoho no pohom paimpuli ha kawalayan ko
yahay na pom sumambayang kumakinorohingan. Kada borosad igereja osoro kunahit antakan dit PKP toko. Walay sendiri sumambayang. Isay na ko'y hinomod na sumambayang. Keluarga pia dahay keluarga tagaya nga akunan ko ay susah mati oy. Ini timpunan lah. Sabat pertama, kedua, pira-pira sabat kaimpun kanu pa ko pukul 10.30, pukul 11, pukul 12 ay. Nakuro. Sunudan di tanganak nga ay sa momogiyom. Tok. Jadi ilo na day kalangadan natin isuang keluarga nga langadon to koy bakano ka insan-insan mamanaw. Sekirad asaw mo kagereja nga insan-insani hino ko hinay karuhang hini tanganak. Asa do gereja sumakay karita. Pensuang ka na diri karita. Tete! Monhon ko po. Hon kano nga alay pay tanganak sumo diha. Ay. Ilo na komon kud agat ko pilot ay pagangatan di Yosua. Isuang nga gereja. Ina po itino nga isuang keluarga. Kaun dalih to kono dilo gereja. Ia sebagai ketua gereja. Nunu ni pagangatan nud atasuk na patulun na tumanod. Bah. Masuarat. Hana-hanam asuku pakarum. Pero nakarikot. Iri nga agat. Tamati tapurimanan sebagai wayoon isuang gereja. Masuarat to ko sa dapon na bay no ka. Ahli masuarat. Dua na hopo da misa tulun. Karikot. Siyam na tulun. Ayah. May wasapay ko. Asukup to ko padan do korum ka. Karikot. Haradi hopo da misa. Bah, bulin na lah. Bulin na. Magano kaputusan ka. Ina pa day karohian dati nga. Haro meeting dati sa dopo na bay no. Hinan po da kumbalid ay soot mangkir. Ginumugo mo masuara to ngay kuhom tatap po haro mangkir. Haro to iso o duo. Kumbali mangku yahay masuarat aso ko pa karum. Bah, bincangon to ko na pola. To kanda milamagano kaputusan. Bah, kano papaharap kumpulan umum kadi mo sitar. Ina pamati di gulo pa itampinay. Iyati ginumayan itanganak. Remaja toko pod antakan di kaumulakan. Tanganak toko balasan tahun toko nagi haro kumpulan umum. Pukul 6. Apa ni garaja. Tokoy. Bayno. Bayno haro kumpulan umum. Hoton kono gi ada live kah? Ada live kah kan di tanganak. Ay mamusaro mo gereja. Zoom ko nuno kah muhot. Iya didit tempo bayno. Ilo nulo kaboling kahang. Kaboling kahang ibo kapiyo bo. Isuang keluarga, gereja, daerah ya. Nga ilo nulo ay iso cabaran mentok dati. Nga pengkurop ya, sorohon na dati ikalimpupuson o insanan to kono po nga mamurin toko. Nga manto ko na da umbalay monotos da ino po pamurinton dati di nga rumikot tumomod da mod it nunuit osonong. Sa kiran na po mamurinton to kod
ay ino pa pananudan dati, tanudan dati nga kinarahingan may to na tamodo. Tamodon to ko. Tamodon to ko may sambayang. Tamodon to ko asapo nga may sambayang. Tamodon no. Tu iri na hit pamurinto dati, iri na pilihan dati. Ilo na po pamurinto dati lo nga iri na hit mangigit dati pa yung kukura katutukan dati. Gumo ilo bo. Isuang kaugaman, rohani, mamili ko ay mamiraga tinando nga milo. Mamili ko dat aman tamang kalidasan. Hilo nga ino po lo kamondat mamurintod. Jadi iti kamoyon dat ay rumikot ako kumakin rohingan. Iho na po mangusub ako na iho na po mangudam ako na manuho dat mamurintod ko. Iti nakapiyaman to ko kang iho na po dayo suwahom iyo dadi. Kada ko noong adilo iti naman to ko ka. Asono pa sila tumian nahakpod ay timpo dat ila tulun-tulun daw dat mamurintod hingga pilihan. Iho na padaya suwahom to kada ko no kapiyo ka. Kang kudayo. Iti no tanud to kono kinarahingan. Miagalat timpo bay no mo. Tumanud to kono kinarahingan. Kada to kono pamili di suway. Kada to kono pamili dat korohian na pamagunan. Nga iti no bagatid gumo ikalamokan dati bo. Gumo kalamokan to ko gumo akahan to bo isuang ko posian dati. Gumo kayong bayat. Nga tumbayaan to ko sangkuro ko gumuon do korotuan dati. Lisik kinarahingan kasari-sari dat agayo kumadati. Dadamo taharo ko siwatan dati. Tinahak ko kinarahingan. May na dati torimo. Umbalay to kod mamagatang iti ko siwatan dat tahakon na kinarahingan kumadati. Moy dat ino padahit pamatod dati dat tumanu da kinarahingan nga okonda ko dadan. Bah. Jadi miagali pahitian ta kanatit panamarasan dat tutuang bay no. Ikalan sanandot tadaw da suwab. Alumi sa piramutan. Pangkukura dihat dusun ministry alumi sidit piramutan da dendo ko may site pakasari. Bahkan no misis at ako isang samayang. Kinarahingan isang kanya sorga kung sikaw da tatuang diti insan pakagod dot nangatan hay mayad panambarasan itid milon na pom ane hay magihum ba kinarahingan suway ko iya tu iya ni na intutunan dahay iya nagiit igitan dahay do mga hak ko posien dahay tiso nga tumbayan head o gumu tamo da panumpalid dorogon di mangimbayat dahay paingka nagi mangimbayat ginaw dahay da tumangkid dit ay pananudan umadia. Nasirad aratu yahay kung sikaw tumanoy hako kago aka apa sandat manuridong kaposien dahay Tuhan. Sumambayang mentekot pananud do kinarahingan dinong kalomok nongolok do kaposien rohani diolo moy dadat kaing kakat kaguhot kapurimanan diolo gumuli tumuridong kagud iswang katumbayaan. Nununo pa'y tebot ay gumuli ilo nga may nila uhupay bisa mo kaguli isisa da ginaw dahil otoon mantadat pagisisan kago iswang lingaran. Kung sikaw Tuhan tutatong nubay no tamang no head iswang kodopon bisa mo suwab nga apo si keham pay kalidasan datinan na pupunan no buru-buruan dahay. Nampunan no do sa dahay tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen.
Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, siyaw to, ay, anaro, hibay na anang, apat na ko 5 minute kasari. Okay? Bah, nako po, kapiro bata ko do, tatuang so.